play pi baro ibne samhai pi shagatup kubor mata ka janmiet shoban pash ke kubor ke bamnang pe try ke mat bakongsan Play perda menteri rang badu keri ya kata masa National Youth Festival ka ba ar punyo hanong ba na se ka jilla Maharashtra Play ulat ke jilla pagu chongan ni karaj pabin hatu raling ba ka video conference Yo kesor karya kabha kabaar jong kesong tingkan katanat minority affairs ong urakam sangma. Li perdai menteri katanat kakot kakya i Dr. Maisel Ampri Lingdo yang Integrated Public Health Laboratory hapok skim PM Abhima Pasture Institute. Bat peliam ke India ke Afghanistan dah rio wicket dah kelimpung elek ka cricket T20 ke beningkong na ki lightly ki jengkun hamuhali. Ki khubor ki babnia. U Menteri Rangba Do Jongkariu Narendra Modi ulapli perdai ke Tamasa National Youth Festival ke ba ar punyo hanong ba Nashik ke badan Hajala Maharashtra minta kesngi. Umudi ulalit bu sentiuru kum kadak keburom hakmat kedur jong Swami Vivekananda bat karaj mata jijo. Ula sakhiru ya kejingyat majpaz da kekinhon na kene kejela bat kum joru ya ke program tinrai halor kapang pedeng Vikasit Bharat hapo usnem 8000 saupunyo yuva kiriye yuva ke dwara kebakan thup langru ikarukom kilanmet balatip kum ka malakam yoga sana bat ke jingrai jong Tamasa National Youth Festival. Haba ai jengkren hakani kesngi u menteri rangba do keri ulaong bakani kesngi ke penpau ya ke bor bat ke ikhtiar jong ki samla keri India bat la ai nam ai buram ha ke jinglong bakrau jong Swami Vivekananda ubla pendap penslei keri da ke bor ke sor ke bathemai bat ke jing shitrem ha ke bor jong ke jingsha ring marau Umudi ula ai kublei ru ya baro ki samla ha ke sngi burom National Youth Day ya ke balaju rakhe ha ke lingko sngi kha jong Swami Vivekananda. U Menteri Rangba ke jilla u Conrad ke sangma ulai shimbenta ha ke sngi plie ya ke Raj Bhavan ha Sortura West Garo Hills District. Ya ke ni ke yeng la plie patba do ulat ke jilla u pagu johan lingba ke video conference ha ke sngi tho ding. Da ka bapen pau ke jeng kemen shi kat day bat ke jeng sngo sarong hadin balala ban pendep ya ke ni ke project u menteri rangba ke jela u Conrad ke sang mau laong bahkan ni ke day ke klip mat ban sakin mau pateng la pateng ha ke jela baro ko wei kham tam e na ke benta ke rilom garo ula ai kublei ru ya ulat na ke benta ke jeng ai jeng kershan jong u mo onla ban pendep e ke ni project Usang ma ula ongru bakani ke yeng jong lat kam dei satya tang ka yeng rei ka dei ka dak ka shin jong ka jingken thop lang bat ka pen iru ba baro ki brio kani ke jela ki long ka we bat ki tli lang kani ka dei ru ka project ka bala slam jelang bakani ka sarkar jongi kala la ban pendem U Menteri ka Tanat Puli Puthi ke jela u rakam sangma hakasngi thodeng lai tho ba ka sarkar jela kala dap yo e ka bha ka baar ha ka dei ba ka song tingka na ka Tanat Ministry of Minority Affairs na ka benta ka bai bam post matric scholarship na ka benta ki samla puli kala dap yo pediang ke pisa ka balakot syaka sau po wei klur bat ar po san lak tingka ka dei ka gran ha po ka scheme post matric scholarship balak kershan da ka sarkar pedeng na ka benta ki samla puli riulom Everybody, especially my dear students who are waiting for last few months for the release of scholarship. Yes, the first installment has already released for about 37,000 students, and second installment was pending. But fortunately, today we have received the communication from the Tribal Affairs Ministry, Government of India. Today we have received the second installment from the Government of India, Ministry of Tribal Affairs today for post-matric scholarship.
And maybe expected, maybe next week, we will try to disperse to the students. Menteri Ketenaga Kekuat Kekia Jongkari Dr. Mansuk Mandavia mendakas ulap le perda bat ulabu ruya ki mau nongrim lingba ke video conference na kebentar ki projek beper ke bedai bat kekuat kekia ha ke jela Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland bat Tripura. Menteri Ketenaga Kekuat Kekia ke jela Meghalaya Dr. Mazel Amprin Lingdo ilapli patba ke Public Health Laboratory hapo ke skim PM Abhim ha Pasteur Institute Shillong. Haba krench kala pathai khubor Dr. Amprin Lingdo ilapentip ba ke Sarkar India kala a hinyo teli ke projek sha ke jela bat ke kentup langru ye critical care block ha William Nagar bat clearyat. Ilai thu ru ba Sarkar India kala a ye ki yeng na kabenta ki santali ki integrated public health laboratory lani ki jakale test na kabenta kani ke jela. Citizens spend a lot of money, out of pocket money, at the time of testing for investigation of certain diseases. Now these labs, 5 labs across the state of Meghalaya, will substantially reduce the out-of-pocket costs for investments in these testing facilities. You must have seen we now have state-of-the-art technology, and they are able now to test and to be also surveilling. The surveillance nature of these labs is that they will be able to predict if there is an outbreak of certain diseases. Menteri Ketenaga Kekuat Kekia jong kejela Dr. Mazel Amprin Lingdo keski thoding hakapor baila ai jinkrench kinong pathai khubor kabedei bat ke college puli doktor lani ke medical college ila ong ba ki don bun ki jirwat ki babu jing shibun ya kejela Meghalaya. Ila pentip syuk ru ba ka jingtei ke Tura Medical College kalayat state syakmat bat ke Sarkar jela kelala ban pin ya dap ru ya kapor balalong le no ya kapor balaling shop ka klam COVID-19. Hakabedei pat bat ke Shillong Medical College Menteri Ketenaga Kekuat Kekia ilaong bakilala banjam shibun syakmat bat shen kin sepenmi biang ya ka expression of interest na kebentak katu kat ni teli kila trejam bat pakasor karu kala persang ban penbet halor kani. Hakabedei bat ka jing syakri jong ki kalikit nong pang 108 ikong lingdo ilai thu bakatanat kala dapha ikot kisla badon kam syakatanat badai pet ya ka an manyo jing mut naka. Our medical college is well advanced in its infrastructure building. We need to remember that in order for government of India to grant us permissions to set up these institutions, there are a few procedures and processes that need to be put in place. Like I said, we want to provide the best facility to the people of the state of Meghalaya, and I look forward to this happening very quickly. Now, in case the model code of conduct gets announced and we are still not able to present or start for the calling of the bids again, we still have the current situation where the NHM themselves are running the 108. Ka Ramakrishna Mission Vivekananda Cultural Center jong kanong ba Shillong nga keski thoding kala penlong ya ke National Youth Day kum shibentaban ken mau burom ya ke lingkho sikha jong Uswami Vivekananda da ka ba penlong ya ke jingno sinyang ya ke snam bat la penlong ru ya ki program tenrai haba ai jingkren hakani ke program u director jong ke National Institute of Technology u Professor Pinakeswar Mahanta ulaong ba ka Ramakrishna Mission kala kentiu ya ki samla ka pensha ya ke jingmut jing perkhat jongki Banya sngo tho jingmut lang iwe bat ban sngo kum shipara. Ula ongru bakapang pedeng jong ka National Youth Day kade Youth for Digital India. Ha ka ba lingba ka jok digital shibun ki jing kala ken sawan. On mi shibun ki kam ki jam bat la da don kam ru ye ki jing bay tingka ban ken tiu shu ki samla. Henry ka jing sngo briu pat kila nang jar ngai la dangi pet sau dong jongi.
We have a fleet of young minds, which other countries are not having. If you go to Japan and all, the number of average age of the people is 90 years, but their older generation is more prepared. But we have a workforce, and the country has immense potential to boost it up its knowledge economy and become world leader with the help of these youth forces. Kaseng ko Nyo Trip National Awakening Movement. Hagasngi palay kalapin pao kajing sngo kuslay mensiam jongka. Hagabay day ba kajing bamla jong katu kanitli ki hima ban board ya ki kendon jongka an Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arhajar Arpaway. Hagapor baki o ya kabay siyo nagabentaban pinbiang yagi kot pata. Kinong yalam jong kaknam kilaya kendo ru yo Chief Executive Member jong ka KHADC uba penyat sing SIM hakabay day ba kanikaman. Habakrench kinong batay kupor Working President jong kaknam uba Thomas Pasa ulaong bakat kum kakendon ba rio subsection pra bat kendon ba nyo subsection bakabaar jong ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arhajar Arpaway ke Executive Committee ke belasong ha ke Sauterik Unailar jong usnem baladem kaladep penmi e ke jeng penbena ban penkup bor ye kis iem bat ke hima ban o ye ke bai sio na ke benta ban ai ki kot pata bat ki ki kot kislah badan kam san hajar bat ha bo ka 10,000 apa dengan san bat 10,000 kadai la hajar san sepat tengkat ter ladon kidor Henry Kidon ke jingkut pada ba mentah pada lada kipai ba kilik ban ya kan dia kedulur ban scam na kahima pada kasim da kador ka bahe ka ken be da square feet te kani ka penjenjar te ka jing pensai pada kadi kani ba namar ba kani ka an ka ladon kahima kam don chu kam la chu ban register gi jaka hab register be port council mar ka long ka ba sosi ba lada uju breu ya ka ju ka jaka u hab register himaru register hapok ka council ru ka jinglut ka babon kaliang jong iba niat CM i laong ba kinsa sim kya ba ini kam bat kinsa communicate pada bat ibor bari pai bat penbai ya kan ni ka jing hurura kendian ki bor sipai jong kari US bat UK kilai snok tilang hakaban ter ting ka kinhun le no bala a jeng kersan da kari Iran kakin hun Houthi ha Yemen kani ke jing pen pai kala long hadien ba kani kakin hun le no kala thombor bon sin iki jhat kamai ki baya ling ba ka duriau Red Sea ka jing ther de ki bor sipai kala long hapalat khat art li ki jaka kin thup ru ya kanong ba jong ke Yemen kasana bat ya ka jhat ka badai ka kut baklan jong ki le no Houthi ka Hudaida President ke US Joe Biden ulapin sisay kani ka jing ther ki bor sipai ha ka kerwo ka jong uda ka baula ong baki bor sipai kla set kala hadin bala ai hukum mo banya da ya ka jing lai lot banya penya ye ki jhat ha ka wei na ki jaka ya jhat ka bakong san e ka perthai ula ong ba ka jing set kala ki le no la le de ki sipai US ringkat bat ki sipai kari United Kingdom bat da ka jing kersan langru jong ki sipai kari Australia Bahrain Canada but ke Netherlands. Ka mensiam shongshit jong ke Meghalaya game ka basan kalak lang hasor noston ha kasngi thot ding hadien balap diang burom ye kikin hun ra dong musa hanong ba shalong. Deputy Commissioner uba Garrett LS and Dykes ba District Sport Officer jong ke West Khasi Hills kilap diang burom kikin hun ra dong musa ha Anderson High Secondary School bla longru ka jing sedang jong ka jing ra dong musa ha kani ke district. Habay don lang ha kani ke jing rakhe uba Garrett LS and Dykes ula yo pediang ke dong musa na uba Banning Star Linkhoi ka bla penklang ya ke jing rakhe shongshit hanong ston. Da ka basha penkamti da kani ke burom ka bakraw laingut kisamla yelekai ubanjap lang wanyang i aiban penshailin nongbri but udonal nongtnger kilara ke dong musa da kamensim sngo sarong hakeleng kijaka jong kanong ston kena ke port juga jap pendep ye kena ke relay
ke Deutsch, nadu nanti napo ansan school, nadu ke poi hangaran pesolpom kepada napo keneka tong nong stony. Sudah gap kira apa hidup kapor dan IT biang ya keneka tong sa IT Deutsch ambassador jong spear. Ha ka jingil kai cricket ke India kelap limno ya ke Afghanistan dah real wicket ha ka jingil kai T20 ke beningkong ha ke limpung T20 ke balaisin laiwat ha mohali henen kemiet. Da ka ba be e ka thong ka ba shispa sab khnai ran ka India klala ban job da ka ba do no tang sa wicket ha po khat nyo pon lai over. Ushivam Dube ulala ban tiet bon tam ha ka ba ulak kamai hinriu phoran batla bot pat sada Jite Sharma ublayo lai phoi ran. Kamashwa habatit ningkong ke Afghanistan kalayo ban kamai shispa san pupraran ha kaba kala do no patang san wicket hapo arpo over. Muhammad Nabi ulatit bon tam ha kaba ulayo saupu aran. Na kebenta kari India Mukesh Kumar bo Agza Patel kila khormar ar wicket. Dah kan ke job ke India kala tam da iwei la not ha ke jing le kai ke balai sin laiwat. Ke jing le kai ke ba ar kan salong hanong ba indoor ha ke singi blay. Mentangi ni pet ya ka jinglong jaman ke siminang shalong ka jing shit kalong 100.0 degrees Celsius pa ka jing krak kalong 100.100 degrees Celsius ka jing sngam ka hau kalong rupwe na ka shispa min step pat sau pusau na ka shispa janmet ka sun benang kan rang hanong ba shalong bat haki jaka ba markham Shwaban poy shuk bukut jong thup kubor ye pep yang sesian ya kimat pakongsan Klip perda Menteri Rang Ba Dua Keri ia kata masa National Youth Festival ke ba Arpunyau hanong ba Nashik Hajala Maharashtra. Li ulat ke jela upagu Chauhan ia ke Raj Bhavan Hatura lingba ke video conference. Yok ke sorkar ya ke bahak ke baar jong ke song tingka nagatnat Minority Affairs ong urakam sangma. Li perdai Menteri Ketenat Kekot Kekiai Dr. Maisel Amperin Lingdo ia ke Integrated Public Health Laboratory Focus Scheme PM Abhim Pasture Institute. Bat penlian ke India ke Afghanistan dan real wicket ha kalimpung yelek kai cricket T20 ke beningkong naiki likely ke jengikun hamuhali. Di parlok katung lapoi syaka bekut jeng thup kubor jengi mata ke janmiet. Haduk Malaysia yang bat pila syai ke singi kublai pi barok.